chakula ambayo leo tunasema tunagawa. Uteithio wa irio ta mucere, mutu na maguta ma kuruga niguo arutania madarasa na AHUNJIA mithigiti mamukirite kuma kuri andu a wendi mwega kaunti-ini ya Isiolo, kuona ni atungatiri na arutani aya gatagati-ini kare mabutirwo wira thutha wa mithigiti kunyibirio namba ya andu na mathomo ma ciana kubingo. Tunataka watu ambaye Mungu amewabariki na mali waweze kuiga hao wale ambaye masakini waliweza kujitolea hii pesa waweze kununulia rashini hao watu. Tunataka hata waweze kuiga. Hata county tunataka waige hawa. Irio ici iria ni cia muigana wa ciringi 500,000 mwikaririgite wa kiama kia imamu ogite uteithio uyu ubotithitio ni unyitaniri wa muingi na kuruta kire kinini mundu arari na kio. Ninajivunia kusema kweli na watu ya Isiolo ni watu ambayo ni wakarimu. Wakati wamejua ya kwamba walimu yao wamebaki bila mshahara, basi kila moja wakajikakamua wakaanza kutoa, hasa wamama, shilingi 100, shilingi 200, shilingi 1000, mpaka wakati tukafika karibu 500,000 ndio tukanunua na hii chakula. Kuona namba ya arwaru ma murimu wa COVID-19 bururi-ini ithiete o igikurukaga, atongoria ya morite thirikari kugia na riciria ria kubingura nyumba cia iboero, no indi arumiriri mathie ona mbere na kuiga mitaratara iria kathikitwo ni ministry ya ugima mwega wa mwiri ya kuburana na COVID-19. Ngeribotera Inooro TV, Njetago Masi, Wadia wa Muriithi.